Reka twongere tubasuhuze mwese mudahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu. Nkuko bisanzwe uyu munsi noneho tubazaniye amakuru mu Rwanda, tugiye kuvuga cyane cyane ku bakobwa 10 b'uburanga bakora umwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti inkumi 10 z'uburanga nikimero mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ni inkuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Ildefonse Habimana. Ndabakunda kandi ndabashimiye. Ntabwo bitinze, akenshi mu Rwanda hagaragara cyane abakobwa beza, ariko by'umwihariko abakobwa bakora mu mwuga w'itangazamakuru. Nta gihe kinini gishize mu Rwanda hagaragaye urutonde rw'abakobwa beza cyane kurusha abandi, dore ko bagiye bahatana ibikombe bitandukanye hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Yemwe hari n'abagiye bitabira imigabane itandukanye hanze ya Afurika, bakajya mu marushanwa y'ubwiza cyangwa se dukunda kwita Miss. Hano mu Rwanda reka noneho twigarukire turebe abakobwa 10 beza kurusha abandi bakora mu mwuga w'itangazamakuru. Ku mwanya wa mbere, ntago urutonde rutondetse ku bakobwa uko barutanwa cyangwa se uko umukobwa aruta undi, ahubwo abakobwa 10 b'uburanga nibo twatoranije nkuko tubakesha ikinyamakuru igihe.com. Ariko aba bakobwa 10 b'uburanga, uburyo aba bakobwa bakurikirana hano siko barushanwa uburanga, ahubwo birashoboka ko ijisho ryawe cyangwa se ryanjye rishobora kureba rigatandukanwa no mahitamo bitewe n'umuntu. Impamvu twatondetse gutyo urutonde nuko aba bose twasanze ari beza pe, tutitaye kuri uyu ngo ni uwa mbere ngo uyu ni uwa kabiri. Reka tujye ku rutonde, reka duhere ku mukobwa witwa Kayitesi Yvonne uzwi nka Tesi. Kayitesi Yvonne umaze kubaka izina nka Tesi, numwe mu banyarwanda cyangwa se mu banyamakuru b'imyidagaduro umuntu yavuga ko bagezweho mu Rwanda. Uretse ijwi rye, uyu mukobwa akundwa cyane uburanga n'ikimero cye, akaba umunyamakuru wa Isango Star ukora mu biganiro Isango na muzika ndetse na Sunday Night. Ku mwanya wa kabiri dufite uwitwa Mutoni wabaye nyampinga w'umuco muri Miss Rwanda 2016. Mu minsi ishize yinjiye mu itangazamakuru, aho kuri ubu ari umwe mu bagize ikipe isoma amakuru mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Mu mwaka wa 2017 Mutoni yaserukiye u Rwanda mu irushanwa mpuzamahanga ry'ubwiza Miss Heritage, atahana umwanya wa kabiri nyuma y'Umufaransakazi wegukanye ikamba rya Miss. Ntago turi butinde ku mwanya ukurikiyeho. Ku mwanya ukurikiyeho turahasanga uwo bita Brenda Mackenzie. Brenda uri mu bigize itsinda rya Mackenzies, ahuriyemo n'abavandimwe be. Mu minsi ishize yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru, aho kugeza uyu munsi akorera kuri radio Power FM. Ni umwuga mushya kuri uyu mukobwa uri mu bakundwa cyane kubera ikimero cye n'uburanga bwe buhebuje, uburanga buhebuje benshi. Ni umukobwa ukora kuri radio Power FM cyangwa se wakoze kuri radio Power FM, ariko uburanga bwe n'ikimero cye bikurura abantu benshi cyane. Ntabwo turi butinde. Ku mwanya ukurikiyeho dufite uwo bita Martin Abera uzwi cyane mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akorera televiziyo ya KS2. Numwe mu banyamakuru kazi bakundwa cyane pe. Ubu uyu mukobwa akundwa cyane, ikigaragara cyangwa se ikibyemeza ni uburyo akurikiranwa cyane ku mbuga ze nkoranyambaga. Ni umukobwa ufite uburanga, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ufite uburanga buhebuje. Umwanya ukurikiyeho dufite uwo bita Jack Nishimwe. Jack Nishimwe ni umunyamakuru kazi ukorera ku Isango Star. Numwe mu bakuda kunzwe garakaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko atazikoresha cyane. Ariko uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa 10 beza cyane bakora mu mwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda. Umwanya ukurikiyeho dufite uwitwa Uwamwiza Mugire uzwi nka Beyonce.
Umwanya ukurikiyeho dufite uwitwa Uwamwezi. Umwanya ukurikiyeho dufite Uwamwezi Mugire uzwi nka Beyonce. Umunyamakuru Uwamwezi Mugire uzwi nka Beyonce akorera Isibo TV. Ni umwe mu bakunzwe mu myidagaduro y'u Rwanda. Ni umukobwa mwiza ufite ikimero n'uburanga, ukurura benshi kandi ukurikiranwa cyane ku mbuga ze nkoranyambaga. Urutonde uko rutondetse nabasobanuriye, ntabwo ariko aba bakobwa barutanwa. Ikikwereka ni uko aba bakobwa bose ari beza, dore ko twatoranije abakobwa bakora mu myidagaduro hano mu Rwanda, dutoranya mu byiburi 10 bahiga abandi kurusha abandi. Umukobwa ukurikiyeho ni uwitwa Mahoro Ketia uzwi nka Gigi Keti. Umunyamakuru Mahoro Ketia uzwi nka Gigi Keti ku mbuga nkoranyambaga ni umwe mu bakobwa bakurikiranwa n'abantu benshi. Nikimero, ubwiza, uburanga, ibyo byose abyibitseho. Akaba ari umukobwa ukora kuri Isibo TV. Uyu mukobwa uzwi mu kiganiro Chapa afatanya na Murenzi Emmanuel uzwi nka Emirito. Yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu minsi ishize, akaba ari nayo yamwubakiye izina kugeza uyu munsi. Afatwa nk'umwe mu bakobwa beza babarizwa mu mwuga w'itangazamakuru. Ku mwanya ukurikiyeho dufite umukobwa wita Ngabire Ivona. Ngabire Ivona ni umwe mu banyamakuru bamaze igihe kitari kinini cyane batangaza akazi Ngabire Ivona ni umwe mu banyamakuru bamaze igihe kitari kinini batangiye akazi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, ndetse bakoze kuri Leyo TV. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza ukurikiranwa n'abantu benshi kandi ni umukobwa utangaje abantu benshi. Umwanya ukurikiyeho dufite uwitwa Umuhire Rebecca. Umuhire Rebecca nawe ni umwe mu banyamakuru kazi beza cyane bashya ariko bagezweho mu myidagaduro y'u Rwanda. Mu itangazamakuru amusabira umwanya ku Isango Star, aho yakoze imyaka 3 mbere yo kwerekeza kuri Leyo FM. Umwanya ukurikiyeho dufite uwitwa Aline Tuyishime. Ni umwe mu nkumi ziri kurira abantu benshi, ziri gukurura abantu benshi kandi zikurikizwa n'abantu benshi. Ni umukobwa mwiza, ni umukobwa utangaje. Uyu mukobwa usanzwe akorera BTN TV uzwi mu kiganiro Africa Show. Nguko uko abakobwa 10 beza bakora mu mwuga w'itangazamakuru, ngurwo rutonde tuberetse. Ngabo uko ari beza kandi bakurikirana, dore ko ari abakobwa b'uburanga. Ngewe bagezaga icyegeranyo nitwa Ildefonse Habimana. Ndabashimiye.